Dostlar, жақсылығы. Адам açtan артын келгендер мен денем зымырап кетті. Сен кіз бар адам? Жезі бар айлы. Кеттік келен достарым. Aydaban gepti, ırımda uzattım özelime. Çıldırttım cezgi cebere versin camanda tarafı cebrimle. Tak tak yasak yalan anardın diye. Argun sen yola taban hareketlerim. Çaba beni yolun edip bastı, bastı. Aklınızı değil baba bastı, bastı. Benim bütün ırkımdaki caştı, bastı. Benim üstüm düşürkesin bastı. Çaba beni yolun edip bastı. Aklınızı değil baba bastı, bastı. Benim bütün ırkımdaki caştı, bastı. Benim üstüm düşürkesin bastı. Kol sağlar bozuk. No puede, ¿me? Ok, Sarajevo. Get close from the sea. Yanıma gelecek, el kollarını geçecek. Beni yaşamak sensiz, tıbırı kabul mençik. Bize göz düşük ömür boyu değil mi diye. Öteli bu ömrün yolları değil mi diye. Cümlem ayrılığın yedim olacak. Yeni olsa canlarına, kanlarına. Samancının baktığımız karlarına. Melek olsun varlarına, büyük varlarına. Gökyüzünün arasında çalışsın yanına. Bulanırım çölerde sıcak canlar. Bulanırım buramısın varlarına. Çalışsın sezin başka sezin yavran. Ortamızda işte çok soğuk kırılır. Onu bana sana canım bir gün yaşa. Benim bir geceler çünkü yaşa. Sıkan hiç bizi elde bunlar aşağı. Sana yaşa. Sana canışa cılmay kulüdür. Bana canışa senin dündür. Sana canışa buradan eder misin? Sana canışa, bana canışa. Sana canışa, bana canışa. Biz ne canışa odasları? Sana canışa, bana canışa. Sana canışa, bana canışa. İyi, böyle bir operasyon, iyi. Canma, iyi. Bir kollarını geçecek. Beni yaşamak sensin. Tıbırda bol mençik. Getir ana. Unutan sana şeyim ağacağız bandar. Yalı sözüktü bölüdü bolçu menimden. Seni beni diye bolum benim asaklar. Bir bolup alırsa canlar alır. Uğraş onu dünyada rahatın alalım. Yaşamış kız hazırlıkın bağlalık. Bir özümü anlat dolu önünde cazam. Yaraşatsa kalak dolu ömür sürün. Yaraşatsa kalak dolu bol çürüş. Anlat ömrümdesin daha yaşa. Gelecek bir görürüz bir suyu için. Yıllarımda karışık yönümde suyu karışık. Günlerimden karışık sensiz alayımda seni hop koy. Yeah. Suyu almazsam hop koy. Günlerimde hop koy. Yeah. Suyu almazsam hop koy. Orduna sen hop koy. Hop koy. Hop koy. Hey. Koy koy. Hukla karşıma bol boy. Uçuk baydırım kömürde köy boy. Canımda canım sıkılırım duyaydı koy koy. Koy koy. Hayalletlerimi teyzi teşkilesin oy koy. Koy koy. Muzlak muz bulsam beni sensin çok koy. Ay sen bende
pulu vardı seni ertelekendi Aytsam mende pulu vardı var ertelekendi Sebebi seni öldürdüm gelmeydi Sen çok yaş olup oyun gelmeydi Bir tane soğan olmamız elbeydi Ayda çok büyük tutum gözüm bende Bak ya Maksimum şuradaydı bak ya Ormandan siye yürüttüm karışık Bir gırgında karışık Mümkün suyup alışık Bunlarımın varısı sensiz Albayım da seni Yeah Suya basam hop hop Yüreğimde hop hop Yeah Yüreğe basam hop hop Oradan sen hop 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 Coba pakai, bang sama tahu? Ini dokter. Anda men bu jakka do'stimni chiqaram, anın ati Jivu aka Kasper. Señorita mala, то, что ты устала, притворяться тупинала Только началось, привыкли себя валяла Будешь общаться со мной, по-любому не попала Алла, давай сейчас и пора Видосу, очень близко, ты моя близко Что же ты устала? Давай начнем сначала, хопа Напротив меня танцует Напротив меня танцует бомба Напротив меня танцует напротив меня Бомба танцует напротив меня Как вещь, как напишь Чем ближе, тем ниже, как видишь Моя пара была не пуста Эй, слышишь, здесь и не видя, не устали Слева и справа родные, как обычно под ними Только сейчас мы закачаем головы над ними Не улетать, мы тут останемся простыми братья Не протекать, не за меня своими косыми Бомба, напротив меня танцует Baysan, anadan çıkasın ya? Albatta chiqaman. Ova, ketdi. Bayasdan gidiyoruz andamesi konsertimizning yaxshi jag'iga keldik. Bu jaqdan hozir 17-chi iPhone'da o'ynatamiz. Qo'chalar bo'lsin to'g'onlar. Mega kompaniyasina bu yil 20 yil. Anan hurmatli do'stlar. Bu yoqda ko'proq keladi. Shu yoqqa qarachi. Demem, 20 yılga cheksiz internet, cheksiz baylanish mega kompaniyasidan hozir o'yin sharti bunday. 587 adam qatnalibdir. O'shol 587 adam qatnalganlar qo'l chapqonlarchi. Registratsiya bitdi. Ana o'yin sharti kechirib qo'y. So'zim bo'lmaydi. O'yin sharti bunday. Hozir random menen ketadi. Anan chiqqanda registratsiya nima dokumentiga ko'rsatib tunduk bor da pasportda janaqa mega pay. O'shan menen chiqasizlar, agarda aljoq bo'lib qolsa, aynan joq o'tmay qolasiz. Qayta almashtiramiz. Ava. iPhone 17 birinchi kun Batken shahrida mega kompaniyasi iPhone 17. Buna qaramizlar, ekranga ko'ngil burg'izlar. Tak, hurmatli operatorlar, eldim bari ko'rish kerak. Do'stim DJ Ham Maka. Barimizlar qanday ko'rinadi o'g'il? Случайное число. Bunday, to'g'onlar bu joqda 587 kishi registratsiya qilgan. O'shol 587 kishining arasidan hozir biri o'tib qolsa, pasportimizni qachoningizdan peshingizga bersizlar. Andamesi mega kompaniyasidan bizga 17-chi iPhone'da hozir Batken shahridan o'ynatamiz. Tayyor bo'lsangizlar, o'lchovlar bo'lsin to'g'onlar kelingizlar. 17-chi iPhone eslatdilar. 587 adam. Başka stansiyaga kirib ketib qolsa, Tak. tayyor ekan biz. Andamesi. Cho'q sanalı 3 ko'chayni, tayyor bo'lsangizlar. 1 2 3 Get
Bek tanamesi. Негизи маанайыңыздар кандай болуп? Концерт жагып отурганда. Ойлоо болгула концерт бүтүп атат деп концерттин ортосунда, так ортосунда силердин маанайыңар көтөрүлүп 17 айдан бери алдыда Бегиш, Фриман, ай, Бакыр, Kanye West деп салсаң, Ал келген жок. Бүт акча. Ошондо чыктыбы? 12 дейт. 12 тура эле? Жок, тура эмес. Жок. Эмне болду? Интернет баткенде кандай тартат мен? Блин, мегамен колдонуш керек болчу да ошондо жакшы интернет болмок. Мега өзүбүздүн байланышты танда. Мега улуттук байланыш оператору. Билбейм, ошол кишилер азыр кол чабып 587 киши кол чабып коюңуздарчы. Катышкан. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Азыр рандом аркылуу ойнотобуз. Переживать этпегиле. Бунун баардыгы болгон себеби баардыгы ачык айкын болсун деп ошон үчүн ушул жакка келип отурабыз. Так, эмне болду атыя? Так, баткеним менин баткеним. Так, мен эртең үйгө эмне ала кетип айтайын баткенден. Ак турпак күрүч ала кетем. Өрүк кап ала кетем. Өрүк бышыктыр уже, Өрүк алып кетем. Киляс алып кетем. Дагы эмне? Эмне? Кыз? Всё, есть у нас! Случайный число 80. А ты ырбал бабайла. 86 чыкты ошондо? Ооба. Жок дейт, жок. Жок. Азыр базабыз кеңейип айтты. Бул 86 жөн эле ошондой болот деп атат примерно. Бияктагы бир бала аябай өткүзүп келип атып. Жок, токто дейт го. Мен эки дейт го. Мындай кылайлы Манас. Азыр сен сурайчы. Сиз ушунтиңиз мен барып өзүбүздүн Баткен шаарынын айымдар же мырзалар менен сүйлөшүп келейин андай эмеси. Келиңиздер, айланайындар. Салам, улуураак барайлы, улуураак момунга, Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы калыңыз. Улантабай, кеттик, жака келели. Кана. Салам алейкум. Чыктыбы уже? Азыр, мактан бир сүйлөшүп коелу, келиңиз. Саламатсызбы, атыңыз ким? Сезимай, Чыга, сүйүнчү. Чыгыптыр. Койуп турганда, мен Сезимайга белек берип кое берейин. Ооба, Сезимай. Колчолор болсун. Анда эмесе куттуктайбыз iPhone 17 305 номер. Колчолор болсун. Эми каяктан табасыз 305 номерда регистрация карагыла. Бул жака келип койгула. Да бир жолу кулактандыруу туугандар, өзүңүздөрдүн регистрация кылып атканда сиздер номер алгансыздар. 305 номерди издейбиз. Ищем цифру под номером 305. Человек, который владеет этими цифрами, просим выйти сюда с паспортом. Так, эми паспорт жанында болбосо дагы арыздар тапта ар бирибизде дүндүк бар, 305 каяктасыз? 305 эгерде милиция кызматкерлери Кол көтөрдү, мына кол көтөрдү. 305 бул жакта окшойт, Жок, ал жөн эле көтөрдү. Кел атабы? Туугандар, азыр биз 20га чыксаңар, чыкпасаңар. Колчолор болсун, мына 305. Колчолордун үстүндө сахнага чыгарабыз. Кана, көрсөтмөңүз. Мегапай. Ваш персональный номер 305 дейт. Түз эфир барбы? Оператор ким тартат? Манас бул жака мега компаниясынын өкүлүн чыгарып коелу, колчолордун үстүндө мега компаниясына чоң ыраазычылык. Өкүлүн колчолордун үстүнө чыгаралы. Мына, өзүнө чаппасаңар да iPhone 17ге кол чапкылай. Келиңиз, келиңиз. Туугандар, переживать этпей калгыла, 17 iPhone утпа калды же мындай болду деп. Кудай буйруса аракет кылсыз, ар бир жыл сайын келип, жаңы iPhone'ду ойноп коебуз деп.
тура, қолшалар. Келіңіз, сізбен сөйлесіп кетелік. Атыңыз кім? Гүлмерже, мега компаниясыменен қанша уақыт қолданасыз? Қанша уақыт болсын? Өзіңіз емне телефон көтересіз? Келіңіз, үші ретмен ұрықтамы. Ата тапшырып болғанда құттықтайыз. Құттықтайыз. Мұндай қуаныш, манас. Елдің бары көріш үшін жүріңіздер. Сахнаға шығып, сахнадан сүріп көріш банан мега компаниясының өкіліне сөз тапшырған. Келіңіз, ежеке. Апи, басыңыз 17 айфон керек та сізге. Жүріңіздер, қолшалардың үстінде бізде жеңуші бар туғандар. Мындай қыланшы, ұшы жеке қолчал қолай, баликім сіздерге түшіп қалмақ. Правы, давайте делиться хорошими эмоциями дегенде, анамесе мега компаниясының өкіліне микрофон ұзатпақшымыз, келіңіз. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, баарыңыздарды куттуктайбыз. Ушундай иш-чаралар көп болуп турсун, асманыбыз ачык болсун, Баткендин элине тынчтык каалайбыз. Белеңиз кут болсун, өзүбүздүн байланышты тандаңыз, улуттук байланышты тандаңыз. Кудайдын буйругу менен 10 жылдан бери колдонуш үчүн Алла Таала сизге буйруптур. Белеңиз кут болсун. Қолчалар болсын. Сүріп көтшіп болыңыздар. Сүріп көтшіп болыңыздар, келіңіздер. Жақында тұрып қолдауларны. Жоғы шөлі. Негізі бізде видеоға да болады, ладно. Бірақты қарайыз, ортоның. Ежекемізді дап жылы құттайыз. Эми азыр болсо 20 жылдык чексиздерди тойнотобуз, ошондой эле рандом. Келіңіз. Так, анда эмесе урматтуу достор, iPhone 17ден дагы күчтүү делек. 20 жыл чексиз интернет, чексиз байланыш мега компаниясынан экранга көңүл бурабыз. Анда эмесе рандом менен тандайбыз. Адан тышкары айтып кетели, мега компаниясы бұл. Бир эле мамлекеттик компания, өзүбүздүн мамлекетибиздин компаниясы болду. Так, чыктыбы? Санайлы, 1-2-3 чейин дагы эле, кет. 1, 2, 3. 55! Жокто, 27 дейт. 27 ошондо? 27? Ооба, 27 қолчалар болсын, біз 27-ни издейбиз, номер 27-ни. Номер 27. Номер 27, 20 жыл бою бекер жашайсыздар. 20 жыл болду. Жок, деме, сен туура эмес айтып атасың. Бекер жашайсыңар эмес, бекер байланышасыңар. Бекер жашайсыңар десе, магазиндерге кирип бекер продукт алмак беле. Эми мен ошо иштей жүрүп атам да мен. Жок, андай эмес. Келиңиздер, анда эмесе 27 номер колуңуздар көтөрүп коюңуздар. Эгер сизди таппасак, азыр биз башка кишиге ойнотобуз. Ошондуктан дагы бир жол кулактандыруу. 27 номер. Номер 27. Силерби? Кой бергиле, кой бергиле. Кой бергиңиздер, бул жакта экен, сол жакта. Сизби? Келбейсизби анда? Колчолор болсун, бизде экинчи жеңүүчү бар. Керегиси дароо сахнага. Жок, сахнага чыгарда кыздар текшере алгачы биринчи, кыздар. Биякта келиңиздер. Текшере алган. Представитель Мегакома. Жок дейт. Тура эмеспи? 27-ни издейт экенбиз, Мындай кылалы. Дагы бир жолу кулактандыруу салып туруп 20га чейин саналып, болбосо биз ойнотобуз. Кулактандыруу 27 номер. Досум, 20 секунд ичинде эми таба албайбыз да, мындай карайлы. 27-ни карайлы. 587 киши дегеле мега компаниясына барган кишилер телефонуңуздарды бир карап коюңуздар, номериңиздерди бир карап коюңуздар. Анткени 27 номер бизде азыр 20 жылдык безлимитный интернет, безлимитный разговор болду. Ошондуктан азыр ойнотобуз. 27. 27. Англисчеде айтып көрөлү, может иштеп кетеби. Мындай кылайынчы, Мегаком өкүлдөрү мени көрүп атасыздарбы? Мы переигрывать можем? 27. Чоң кыз. Так, қолыңызды көтөрөбүз.
Кимники 27 болсо? Кандай дейсіз? Как посмотреть дейді Манас саға. Дети кыз көтөрүп атат го? Жоқ, бұл айым сұрап атат, ошол номерді кантип карасам болот дейт. Жа, регистрация киргенде Чыгат сразу дейт. номер берген. Барбы жокпу? Анда мындай Мегапэй, Мегапэй приложениясында барбы экен? Кимде? Азыр мындай кылалы, Мега компаниясы ушундай биздин жарандарыбызды аябай жакшы көрөт экен. Ойлоп атат, балким эшикке чыгып кеткен стадион сыртында жүрөт деп катуураак дайым айтып коелу. 27 номер. Сиз Мега компаниясынан 20 жылга безлимитный интернет, безлимитный разговор утуп алдыңыздар. Сизди күтөбүз. 27 номерди күтүп атабыз. Мен өзүмдүн 27 жашымды кутча күткөн эмесмин ай. Кайраштан кылалы. Күтүп туралы. Номерим чалып берелүү. Манас мындай кыл, сен чалыр, мен бияка кеттим, кайта сүйлөшүп келейин. Так, 27-ге чалып атам мен. Сен чалып бер. Так, ким сүйлөшкүсү келип атат мени? Моңгол жакка барайынчы, келиңиздер. Баарыңыздарга келип чыгам, концерттин аягына чейин, бирок ушул жакта сүйлөшүп коелу. Келиңиз. Ассалам. Валейкум ассалам dedi. Атыңыз ким? Сталбек мырза, бүгүн кайсы рэпер үчүн келдиңиз? Бегиш. Жана 80 жаштагы эжетинин Бегиштин фанаттары көп экен. Алло. Каяктасың? Диджей музыку. Алло, силер жана Мегапэйге катталдыңар белем, Мегаком боюнча. Анан каяктасыз анан? Каяктасыз дейм? Айт! Алло. Кана! Алло. Мен телефон эгер ушул тууганыбыз бул жакта болбосо, биз анда кайта баштайбыз. Жок, анда башкалар бар. Кеттик, анда эмесе, дагы жолго чыгабыз 587 киши. То есть 586 уже бирөө үйдө экен. Кеттик, анда эмесе, генерацияны дагы эле 1-2-3 уже азыр койду. Дагы бир жолу керек азыр. Жок, азыр генерировать бир жолу басты. Анан азыр кичине убакыт керек экен. А то 2-3 жолу басып койсоң, 2-3 номер. Да, интернетте эле салыш керек да. Ага, чейин. Мен сүйлөшөйүн кайта жана. Жок, сүйлөшпөй турчу. Сен сүйлөшсөң эле башка болуп кетип атат. Мына жакшы болот экен просто. Отур досум, отур күтөлү. Отур. Чай-пай барбы? Азыр концерттен кийин нарса кылып, плов, автурбактан. Ай, өрүктөн кошуп, мейзден аралаштырып, кандай сонун болот. сонун кылып туруп. Кайсы чайханага барабыз досум? Кайсы чайхана жакшы? Эжеке жөнүнөн өзүнүн үйүн айтып койду. Плов жейбиз, Босоркулова эртебиз деди. Биз Wi-Fi'га кошулдук. Эң башкысы ошол болду. Wi-Fi'га кошулдук, азыр ошо Wi-Fi менен. Эме? Бап кеттик да. Мына кеттик. Өрүп пишип туруп көрдүңбү? Сонун болуптур. Гилас пишиптир силерде, сонун болуптур, чоң гиластар. Өрүп пишип туруп эң башкысы. Ай шама! Дегенде уккан жокмун, жок. Кетти, Жок, бар. Чыктык досум. Кет. Жок. Чыгын азыр базат бул 100 деген количество койгонбуз. 87. 587 басты. Бир случайный числа. Так, сгенерировать. 311 барбы? Пожалуйста, десем. Мына азыр 311 номерге эле чалып чыккан алды эле. Так, өткөрдүңүз. Так, чалып бериңиз, апа. $311 барбы? Алтыдан кийин чалбагыла десең, Чалалы, эгерде үйүнө кетип калса, анда
ойнолбойт. Так, 310 музыканы өчүп турасыз. Чүш, акырынгла. Угулатабыз? Ооба. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жана мега комдон, мегапайдан каттоодон өттүңүз беле? Азыр кайертасыз? Кайта ойноп атат экенсиң да. Үйгө чыкпаганыңызда 20 жылдык бекер чексиздер кылмакпыз. Биз ушул концертте болгондорго гана ойнотуп атабыз. Эми ушундай экен, буйруп алгандык экен. Байке үйдөн келип калды. Сизге туп-тура болбойт дейт. Жок, ойнотобуз. Ооба, бул жерде уюштуруучулар болбойт дейт. Бул жакта болуп турушуңуз керек болчу. Эми кийинкисинде жакшы. Чыкпашыңыз керек эле да, ооба. Анда кийинкисин кылалы, Ооба. Негизи эле чоң керек ошондуктан ушундай. 4! Караңыздар, 404. Тияк кырды. Бар бекен 404. Abi, Келет аны. Марсет Качан мырза келаптыр, Жол берип коюңуздар. Чика тосол. Көзүм көрбөйүн мен эсиштим. Могу светтен. Бияктан бул рахмат. Марсет Качан брат. Ой. Мессага. Давай, келе кой, сахнага. Чыркап чыгыңыз, бирдеке уткандай. Кеттик, урок дейсиз. Сиз факт бересиз. Сейчас проверим, у нас представитель Мегакома. Dört çıkış gerek. Ишыл мен өзүм уткандай эле сүйүнүп атам. Эме, паспорт, анан 100 сом мага Сүйүнчү катарычы. Ишке Браво. кетиш керек болсун. ке паспорттун атын сурап эле паспорттан карайчы. Аты Бакай экен. Бүгүн какырыз Бакай банктан спонсор болот. Бакайга Койдур бу. Мега компаниясынан 20 жылдык Андан тышкары атсыз байланыш жана андан сырткары атыңыз Бакай экен. Бакай банктан сизге подарка жана 20 жыл акысыз байланыш колчу. болсун. Ада эмесе Мега компаниясынын өкүлүнө микрофон бермекчибиз, келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу баткендиктер, барсыңарбы? Сиздерге чоң рахмат, ушундай жакшы маанай тартуулап биздин концертке ушул Кыргызстан менен Бакай банк менен Coca-Cola менен жасаган концертибизге келип маанайыңыздарды ачып бергениңиздерге. Бүгүн Мега компаниясынын атынан Бакай сизге биздин белек 20 жылга акысыз, биздин чексиз интернет жана чалууларды сиз бүгүн канча жаштасыз? Кудай буйруса, сиз 43-кө чыкканда биз сизге 40 жылга дагы бир белек турсаңыз деп ниет кылабыз сизге. Дагы бир жолу сизди куттуктайбыз. 20 жыл бою биз менен байланышта болуңуз. Ар дайым мен ойлойм баткендиктер, чыныгы патриоттор катары биздин байланышты тандайт. Мега ар дайым сиздер үчүн. Байрамыңыздар менен. Чоң сөзгө чыгып коюңуздар, келиңиздер. Мега өкүлдөрү менен жана манас менен чоң сөзгө чыгып коюңуздар. Бакай 23 экен. Чика келе коесуңдар. Рахмат. Рахмат, Бакай, рахмат. Мега компаниясына чоң ыраазычылык. Эми досум, музыка рахмат, маэстро, диджей. Баткенчилер, биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз, сүйөбүз жүрөгүбүз менен. Бүгүнкү концерт сиздер үчүн
sizlerдің маңайыңыздар үшін. Әдемесе, Қырғыз рэп атқарушылардың атасы Бегиш! Бегиш! Assalamualaikum Basken. Hey, coba tangan lupa. Şamarında uçan sadece alırlarsa Seni düştü biriniz evlatsa Bari birbirine düştün süre gündüz sapsa Çarık bolğun asmanımda bulutların haptay Bütün nurum gördüm gelip getirdü camını Yıldızlardan beklenip de türlü sana baktı Dile kılgan kaderimde gerek emez tahtı Bir aldı bu küçülüp öldürge çağını Yakındadı seni suyup yolu Öldür ağıztadın göz yaşımdı tövüp güldürdün Sonra tuşlu beni kılıp yüzde güldürdün Bulutla beni suyuptu başka benden cebirdi Bulutlar ortamızda senin kaldı kendin Sıçıyorum beni açacağım beni Esnep çürüm ortamda mesleğim var kendin Beni bulutlar seni Gözümün ortamızda sesin kaldı kendin Beni açacağım beni Esnep çürüm ortamda mesleğim var kendin Sevimizli yollara gidip bölünüp gitti Aklımda bir balabastan kaysolacak ettin Bilir sen arıldın okum çeken hareketli Kaldır ortamızda oynuyoruz çekip seni Assalamualaikum Barken! Biz sizlerdi büyük geçede görüp çın yürekten quvonuşdabız. Bu turдун uyuşturulgan eng başkı sebebi sizlerdi gelip biz işenip bu reperler barız çoğum alıp ушундай бекер тур Кыргызстан боюнча жарыяладык достор. Ошол үчүн Баркен шаарына терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге баары жагып атабы? Биздин рэп аткаруучулар жакшы эле угуп атабы силерге? Азаматсыздар достор, сіздердің қолдауыңыздар бізге ар дайым қуат берет, күш берет. Сіздер қандай қолдап тұрсаңыздар, бізбен чоң бірге ырдасаңыздар, біз ошондой үнүбүздү чыгарып бери ырдайбыз. Ошон үчүн Баркен, барыбыз жөнөөлү, бул деген Кыргыз тур. Кийинки чыгарма бул жердеги айымдарга, жигиттердин атынан арналсын, сөзүн биге бизбен чоң ырдайбыз. Кет. Barken barız mı? Sen benim yeni taş olabilirler Senin de bağlam dayanıklıklar Bana büklürsün, bana büklürsün Özümü bilirsin sen, beni görürsün Benim yeni taş olabilirler Ey dostum aracı, geri gidiyor yaslanın Şuratından neresi çıkara vastan başkanı Uzun çarşları, arka saçları Suyun kaldım gerek olmadan Makimlete başladım Yakınlar tanışıp, birimizle yarışıp Göz araçlar karışıp, yıldızlarla çalışıp Falasın, adamımdı sanatçı dolu tıktıma benim barışım Antip ve mıncacık, bir özgürlük kaparım Antip sende sulum, göz aldımdan başladım Antip sende bereket, bütalam sana bereket Taktın bahaytudan atılasılar bereket Sen benim yeni yaş olabilirken Seni sev alan daylandık büyükler
ömrüm sen, özümdü istesen, embek ömrüm sen, ayçi. Sen embek ömrüm, ayçi. Sen beni baktığında gütkün. Şavrakma dostlar. Negisi bu turdu bizdekin. Özümde çoğulalı 5 gün. Başında hiç kimse yesi yok, özü çoğulup değil dostlar. Bana çoğulalı bizim hazır. Kırgızın hazır bu ortada güçten. Tural.